Put Yeah. inside. Yeah. Yeah. The other way around. Like this with the butt first. Butt first. Yeah. Nay, Alexander, the other way around. The butt first. Like this. Yeah. The butt first. Yeah. Yeah. Okay, press the button. Press the button. Green button. Press the button. Green button. Yeah, the green button. Yeah. Yeah. Yeah, that one. The green button. You will press it, Alexander. Okay. Thank you, well. Guys. You did it. Good boy. Maybe in little can. Or little was potato. Oh, this is this chocolate. You want chocolate? Alexander, say bye-bye. Yeah. Are you driving a taxi? Taxi driver. Nih guys, kita mau beli Dunkin Donut, tapi rame banget. Alexander, you want this, right? Be patient, ya. Donut? You don't want? No, okay, let's go. You want the donut or not? Look, like that you want? No. Wah, dia kagak mau, guys. Padahal emaknya mau.
Ini kayak mau ngademin kerusuhan ya kayaknya ya, pakai masker ini. Saya sampai beli jahe banyak banget nih guys. Tuh. Jadi ini kalau misalkan suami saya atau anak saya atau bahkan saya udah mulai flu-flu kayak gitu, saya langsung rebusin jahe pakai serai, pakai kayu manis dan pakai kunyit. Itu saya rebus jadi satu gitu, tuh saya mulai minumin gitu. Boleh dikasih madu sedikit. Nah, jadi ini adalah masker yang dibeli sama suami saya. Ini maskernya, ini filternya gitu. Ini filternya bisa dicopot guys, tapi saya nggak copot ya karena saya takut nggak bisa masang lagi. Jadi filternya kayak gini. Memang sih agak besar. Saya bilang sama suami saya, lah ini kayak mau ngeredain kerusuhan pak gitu kan. Cuman ya biji mana lagi ya kan, ya udahlah, alhamdulillah aja udah dibeliin. Jadi suami saya beli ini 4. Saya kagak tahu dah Alexander kegedean apa enggak. Roman-romannya sih kegedean ya, cuma nanti diakalin dah. Yang penting intinya adalah guys, ikhtiar dulu gitu, usaha dulu gitu loh. No guys, kayak begini guys, buset dah. Ini kayak mau fogging ya, apa mau ngeredain kerusuhan ini? Nah ini filternya nih guys, kanan kiri. Ini buat filter gas apa gitu pokoknya ya. Ribet ngejelasin ya, tapi yang jelas nih suami saya beliin kita masker kayak ginian. Halo, kalian denger kan ya? Nah kayak begini nih, tuh. Begini romannya. Kok mata gue kayak jereng? Oh enggak, hanya perasaan gue aja. Oke nih, kayak begini. Keren kagak? Udah kayak kesatria baju hitam ya. Halo, tempe boy. Alexander suka banget tempe. What salty? Really? Ya oke, no need to eat then. Tempenya katanya asin banget guys, kata suami saya. Alexander, is it too salty? Is it too salty? Let me try it a bit. Why you keep eating? You said that it's salty. Ya Allah, don't eat it then, pa. Oh my God, terrible. My God, terrible. It is too salty. I'm sorry ya. Hah? All of them or? I don't know. Ya halo guys, ada-ada aja dah. Masak tempe keasinan. Wah, apakah ini berarti saya ingin kawin lagi? Tuh, rusak dah yang sebelah juga tuh. Ini tetangga sebelah nih guys. Baik sih orangnya yang tetangga sebelah kanan. Ya, tunggu sama. Alexander nidun. Alexander sotoy banget. Alexander. Alexander, you cannot. Be careful. It's really dangerous.
Aduh, Alexander sotoy banget, pengen ngeliat juga dia, padahal ngerti juga kagak. Ada. Alexander ngapa sih? Kaki gue keinjek sama dia. Dah.